program jingshahikai ba arthayo lenter kumban kenti we kasap shaki breu ki bashnai ki tiar da kakti da ka pen kamling ba ki Siej ya ka balatep kum ka executive course on bamboo handicraft and utility product making hapok ka scheme raising and accelerating MSME performance RAM ya ka balpelong da ka commerce and industrial jongka sarkar Meghalaya haka jingatri lang bat ka North East Cane and Bamboo Development Council ya ka ni ka program jingshahikai ba arthayo la penlong ha NEC BDC Bernihat Assam ya ka bala yo ban sedang ha ka kandai tarik unai lur arhaja arpusau bala yo ban penkut not menta ka sngi ka arpulai tarik unai lur arhaja arpusau bat ha ka ni ka sngi penkut na kaliang kinong pnya kila penkut buram ya ki arpusau ngut ki bala Pyndep ya ka jingshahikai ban shnai ki jingshna ba pher kum ki pila ki khiu ki kriya abat ki we da ka ba penan kamling ba ki Siej ha ka ni ka sngi penkut lawan ban saki lang dau MCO mi ningshin IRS Managing Director NEC BDC haka jingdon ringkat uba HD Cruz General Manager DCIC Ribohoi District Upulak Mandal Assistant Manager NEC BDC lembat kiwi ki officer na NEC BDC bat na DCIC lembat ki arpu saungut ki nongsha jingshahikai ki bawan na kiwi ki district jongka jela Meghalaya na kaliang jongi ka jungwan training ne ngisio ka byang hi mar ni yo shibun ki new idea na ta ki jingshna ki ba kumno ban ginla ban snai kita ki new design mo kum no te na kaliang jongi i tap ji comment hi ba mila yo ban e gan training ka bang yo wan ne ka de leng ba jongka DCIC budina ko shlong hi ba ni yo la ban wan shani trick ka ka jonga de sanjip da ka sen ngasong ngasa po kemen sau something ka ba ha pa po mosndam te ka ba ha po mosndam jongka is ka si hill district jonga de kong ya lisi chla ngade na po southwest khasi hill mo kruat de ngawan hang ni ru lengba na ka jingpha na po DCIC mo kruat ban wan training hang ni ha po bernihat di kajing mentoy jonga bang yo ha kan ka training kalong ba ngayu i kini ki design ba la hikai tu sar oi wala ulang udi khar ngamla ban so thu ya ki kan tien ru handrai ya ki kampat de ngila ken ban trai ban kata kumbala ong itu isar di yo ajing mentoy sibun na kan ka training ka bang don hang ne jingshahikai mak sita po haba na bangi phai na ka benda kan ka kham than jingshahikai na maradu bangi dangrit nadu bangi dang don ship house nem kum to ti email laju hikai yangi hadu bangi sa jam ha une usnem mentala lai pun risnem mentanga ladon tinggal ayat dembana kan ka kam than jingthan bat kalong ka kam ka ba ka kam bangi sang hi mo ba ka ai jing yarap yangi ka ai jing mentoy sibun yangi ban pha skole ki khon ban penbiang haki babun ki jing don kam mo ka long kum tahi te ngasngeu ba ka jing yarap na ka penta kan ka than ya kini ki tiar kitar te kalong ka jing mentoy yangi ba kum juru nga khamtam yangi ki long kemi mo ba bun badang bahab chong hayeng te kan ka kambang tre te kalong ka bakong tanah benta jongi tong penta hi hindi repon akai bara ya ansin isnar bindu city bisi tanona to anga angisong mendima hospice mendima local Meghalaya asmande ni ya sumayo ye biya ponari kai una anga ting nang ho pangin ga ha aro panga takal kanan ka ha aro khangchi an kanggen ato yes we singa ya khama sota ha ato temu singa ta mutang singa thading ha khrise yo khlimuna ya khama khana gatas na tsna gen khasa sa pera nasmang saubu iskunang odi aro banas kodi yansini Guwahati ria not isni hen emil butri mona ina bakara muna skira phangode asumba amthari thangani nama sulang hotak naman tagin na ayos mayo asmong kubar kiska atinga kasapay sa hanabi ase sanga sapanina aro tangi thangani na namba takang ni sumudi asa namba tari na ayos mayo patani ko onan mikinga ya sumayo singa tal tepet ya tinga masota ha sa nokthang siri gen aro tingi khasa pedang khasa gen ya sumayo singa sarang sa mithela aro singi khipsaran tingi master khasa mithela aro ya sumayo charing on burun mithela plakon singa tusa dongani plak kaon sa khusyong ha aro bensa anse dong ha musuh isolasi ha mukangchi कभी आज तक with the वो base का ऐसा बना के ऐसा सुंदर बनाए नहीं. I think we must really congratulate this team for making this beautiful product.
एंड देन दिस ओनली शोज, ये दिखा दे रहा है कि आप लोग घर वापस जाने के बाद कुछ बहुत काम कर सकता है। मतलब जाके यूनिट आप खोलने से आपका प्रोडक्ट मार्केट में ठीक अच्छा चलेगा, है कि नहीं। इसके लिए जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला है बहुत स्कीम है, आप उसको अप्लाई कीजिए और जरूर आपका ट्रेनिंग का ये फायदा उठा लीजिए, है ना। आफ्टर ट्रेनिंग जाकर फिर खेती का काम करने से क्या फायदा है, यहाँ पे टाइम बहुत लॉस है। सो आप लोग एक दो मिलकर या अकेले करने से भी हो जाएगा। मशीनरी की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट से आप ये ले लीजिए। ये स्कीम क्या क्या स्कीम है, हम लोग की तरफ से भी जो मौका मिलता है तो हम लोग आप लोग को जरूर सपोर्ट करेगा।